Nimeona baadhi ya page au akaunti za TikTok huwa zinasema kwamba kuna wadada fulani hivi huwa wana posti picha fulani za akaunti nyingi huwa zina react afu zinasema umeona kitu cha fulani fulani, sijui umeona kitu cha dada fulani. Mi binafsi nahisi kwamba vile tunavyoongelea ndio tunawapa promo, kwa sababu watu wengi ndo wanaenda kumuona ambao hawakumuona. Akaunti nyingi nahisi zingekuwa zina ripoti zaidi kuliko kumpromo kwamba muona sijui akaunti ya fulani sijui anafanya nini. Unakuta watu kama 100 katika akaunti wamemuongelea. So mi naona tunampa promo. Mi binafsi yangu ningeona kwamba tukiona hivyo tunamripoti au tunaachana naye, unamtia block pale, mambo yanaisha, kuliko kumuongelea tunakuwa tunampromo.